turabashuhuje mu izina rya Yesu. Imana ibaho umugisha mu izina rya Yesu. Amazina ni Hakizimana Bosco igitoki cyo mukwe. Nkuko mubimenyereye tubageze ijambo ry'Imana. Ijambo ry'Imana ni umutsima utera imbaraga. Ijambo ry'Imana ni impamba n'urwego bizatugeza iwawe mu ijuru. Rero wa muvyeyi we udukurikiye kuri Bisobanure TV, nshatse kukubwira ngo nubwo bagukokoye, nubwo bagutemye, Imana y'amahoro yongere kugarukeho, yongere igarure ibyo banyaze. Ese umwami wa Isirayeli, ese ni ikihe kibazo maranye imyaka n'imyaniko byaranze, hari ibyakunaniye? Ariko Mana we, ijambo ry'Imana yongere kugarukeho. Ijambo ry'Imana uyu munsi mbonye ari cyo Imana igiye gukora. Imana y'amahoro nta kuri Imana itakura umuntu, kandi nta hari Imana itagushira. Ufite urugo rwarakunaniye, ufite umugabo yarakunaniye, uraryama nta mahoro ufite, uraryama nta mutekano ufite, ariko se wagambiriye no kwiyahura. Ariko Imana y'amahoro irambwiye nkubwire ngo reka kwiyahura, kuko Satani yateze umutego ku buzima bwawe kugira ngo wiyahure, kugira ngo uburishe ubugingo. Rero Inistari akira umunezero, akira kongera kubaka bundi bushasha, akira ubutabazi bw'Imana. Imana iguhaye ubutabazi, Imana irakurengeye. Bona Imana ibahoye mu rugo rwe basutse mu mwanga. Wa muvyeyi ushaka kwiyahura, reka kurira, reka kwiheba. Imana iri kumwe nawe, nta kuri Imana itakura umuntu. Nubwo hari ibyakuyobeye, nubwo hari ibyakugerageje, mugenzi wawe yakubereye umutwaro, mugenzi wawe akubera intambara, mugenzi wawe niwe ukunze uko bukeye nuko bwije. Ariko ufite ikibazo cyaranze ku buzima bwawe, cyanze gusubizwa. Hari ibyagukandagiye, hari ibyagukanyaze. Rero Inistari, Imana y'amahoro iragarutse. Hari ibyo Imana ije gukuraho, hari ibyo Imana ije gutesha agaciro. Mbonye Imana ibahoye, mbonye Imana ikiza. Ndi muri aya materaniro, hari umwana Imana ikuriyeho urupfu, turi muri aya materaniro. Rero Inistari, Imana y'amahoro, wa muvyeyi we, rero Inistari, Imana y'amahoro wadukurikiye kuri Bisobanure TV, ari umwana Imana irinze. Imana ikurinze gushingura wa muvyeyi, Imana ikurinze gushingura. Mbonye waruze amarira menshi, mbonye Imana igukuye igisuzuguriro, mbonye Imana ikurinze kumwara, mbonye waruretse amaboko, mbonye wari ufite umwana w'agahinja utamaze n'amezi abiri. Mbonye ari igitangaza Imana ikoze. Imana iragarutse. Hari ibyo Imana ije kudiha, nubwo babikanyaze, nubwo bigoye, nubwo bikomeye. Rero Inistari akira umunezero, akira ubutabazi mu izina rya Yesu. Mbonye Imana ibohoye, mbonye Imana igukijije. Rero Inistari, Imana y'amahoro irambuye mubwire ngo nubwo bagutemye, nubwo bagukokoye, rero Inistari, Imana y'amahoro ikugarukeho, ikugarukeho, izana ubutabazi kuri bo. Umaze igihe kirekire wikoreye umutwaro, umaze igihe kirekire byarakuyobeye, byaragucanze. Bakwita umusazi mu mudugudu, bakwise umusazi, bagufata nk'utagira ubwenge. Ariko Imana y'amahoro irakuzamuye, igusize hejuru. Rero Inistari, mbonye Imana y'amahoro ikoze imirimo, ikoze igitangaza. Rero Inistari, Imana y'amahoro irongera iragarutse. Hari ibyo Imana ije gukuraho, hari ibyakuyobeye, hari ibyagucanze,
wa mubyeyi wa mugore washatse guta urugo rwawe, Renebo Inisitari, uru rugo wagambiriye kuruvamo biranga biragucanga, ariko ntakurire Imana itakura umuntu, nta na Imana itagushira. Iki kibazo umaranye imyaka n'imyandiko, umaze iminsi uri guhangana nacyo, Imana iguhaye igisubizo. Umaze iminsi uri kuja kuri Ndabirambiwe, umaze iminsi uri kuja kuri Songa, ariko iki kibazo wakibura igisubizo. Imana iguhaye igisubizo. Imana y'amahoro iragarutse. Renebo Inisitari, Imana y'amahoro, akira amahoro, akira umunezero, akira ubutabazi mu izina rya Yesu. Mu gicuku hagati Imana iragutabaye we, mu gicuku hagati Imana iragutabaye. Renebo Inisitari, akira ubutabazi bw'Imana wa mubyeyi we, akira umunezero Imana iguhaye. Renebo Inisitari, mbonye Imana ibohoye ubuzima. Turabashuhuje mu izina rya Yesu. Imana ibaha umugisha mu izina rya Yesu. Amazina ni Hakizimana Bosiko, igitoki cyo mukwe. Kuko mubimenyereye tubageze ijambo ry'Imana. Ijambo ry'Imana ni umutsima utera imbaraga. Ijambo ry'Imana ni impamba n'urwego bizatugeza iwawe mu ijuru. Rero wa mubyeyi we udukurikiye kuri Bisobanuro TV, nshatse kukubwira ngo nubwo bagukokoye, nubwo bagutemye, Imana y'amahoro yongere kugarukeho, yongere igarure ibyo banyaze. Ese umwami wa Isirayeli, ese ni ikihe kibazo umaranye imyaka n'imyaniko byaranze, hari ibyakunaniye? Ariko Mana we, ijambo ry'Imana yongere kugarukeho. Ijambo ry'Imana uyu munsi mbonye icyo Imana igiye gukora. Imana y'amahoro, nta kuri Imana itakura umuntu, kandi nta handi Imana itagushira. Ufite urugo rwarakunaniye, ufite umugabo yarakunaniye, uraryama nta mahoro ufite, uraryama nta mutekano ufite, ariko se wagambiriye no kwiyahura. Ariko Imana y'amahoro irambwiye nkubwire ngo reka kwiyahura, kuko Satani yateze umutego ku buzima bwawe kugira ngo wiyahure, kugira ngo ubure ijuru, kugira ngo ubure ubugingo. Renebo Inisitari, akira umunezero, akira kongera kubaka bundi bushasha, akira ubutabazi bw'Imana. Imana iguhaye ubutabazi, Imana irakurengeye. Mbonye Imana ibohoye mu rugo rwe basutse mu mwangara. Wa mubyeyi ushaka kwiyahura, reka kurira, reka kwiheba. Imana iri kumwe nawe, ntakuri Imana itakura umuntu. Nubwo hari ibyakuyobeye, nubwo hari ibyakugerageje, mugenzi wawe yakubereye umutwaro, mugenzi wawe akubera intambara, mugenzi wawe niwe ukurunze uko bukeye nuko bwije. Ariko ufite ikibazo cyaranze ku buzima bwawe, cyanze gusubizwa. Hari ibyagukandagiye, hari ibyagukanyaze. Renebo Inisitari, Imana y'amahoro iragarutse. Hari ibyo Imana ije gukuraho, hari ibyo Imana ije gutesha agaciro. Mbonye Imana ibohoye, mbonye Imana ikiza. Ndi muri aya materaniro, hari umwana Imana ikuriyeho urupfu, turi muri aya materaniro. Renebo Inisitari, Imana y'amahoro, wa mubyeyi we. Renebo Inisitari, Imana y'amahoro, wadukurikiye kuri Bisobanuro TV. Ari umwana Imana irinze, Imana ikurinze gushingura wa mubyeyi, Imana ikurinze gushingura. Mbonye waruze amarira menshi, mbonye Imana igukuye igisuzuguriro, mbonye Imana ikurinze kumwara, mbonye waruhetse amaboko, mbonye wari ufite umwana w'agahinja utamaze n'amezi abiri. Mbonye ari igitangaza Imana ikoze. Imana iragarutse. Hari ibyo Imana ije kudiha, nubwo babikanyaze, nubwo bigoye, nubwo bikomeye. Renebo
umunezero, akira ubutabazi mu izina rya Yesu. Mbonye Imana ibohoye, mbonye Imana igukijije. Renebo inisitari, Imana y'amahoro iranguye mubwire ngo nubwo bagutemye, nubwo bagukokoye, Renebo inisitari, Imana y'amahoro ikugarukeho, ikugarukeho, isa n'ubutabazi kuriho. Umaze igihe kirekire wikoreye umutwaro, umaze igihe kirekire byarakuyobeye, byaragucyanze, bakwita umusazi mu mudugudu, bakwise umusazi, bagufata nk'utagira ubwenge, ariko Imana y'amahoro irakuzamuye, igusize hejuru. Renebo inisitari, mbonye Imana y'amahoro ikoze imirimo, ikoze igitangaza. Renebo inisitari, Imana y'amahoro irongera iragarutse. Hari ibyo Imana ije gukuraho, hari ibyakuyobeye, hari ibyagucatse. Wa mubyeyi, wa mugore washatse guta urugo rwawe, Renebo inisitari, uru rugo wagambiriye kuruvamo, biranga, biragucanga, ariko ntakurire Imana itakura umuntu, nta na Imana itagushira. Iki kibazo umaranye imyaka n'imyandiko, umaze iminsi uri guhangana nacyo, Imana iguhaye igisubizo. Umaze iminsi uri kuja kuri Ndabirambiwe, umaze iminsi uri kuja kuri Songa, ariko iki kibazo wakiriye igisubizo. Imana iguhaye igisubizo. Imana y'amahoro iragarutse. Renebo inisitari, Imana y'amahoro akira amahoro, akira umunezero, akira ubutabazi mu izina rya Yesu. Mu gicuku hagati Imana iragutabaye we, mu gicuku hagati Imana iragutabaye. Renebo inisitari, akira ubutabazi bw'Imana wa mubyeyi we, akira umunezero Imana iguhaye. Renebo inisitari, mbonye Imana ibohoye ubuzima bwawe,